papà, la famiglia Babulin. Les aventuras de Nick, Luisa e Claudia, Arno e Lupo, e Brutus e il gat. Io prim gi da scola. Mamma, via ossa, nu sto a nir. Mamma, nus gnain menja tard. Mo Luisa, nus vagnang tainza vonda, sche nus nain ossa sche rivainza bler menja bolt. Na, jau e fac jau cun la Nazanin, nus lain seren zemmel ai banc, a quai lainza gira la surmestra Selina. Mo Luisa, forza che la surmestra Selina vu gir setza, cica se ai banc un ci. Precis per quai vainza fac jau da dir ple bolt. Forza mida e la gianghi daia. Jau, se ses per quel ca la ple bunga posa. Quai gi da bigia bler lupo. La posa magliainza lior se plaz da posa. Ad adina ston in erbigia stariri an scola. Ha, tai vas parlam primia a scola. Specia tai mi a varda. Tai vens allura schon an gorda las merveias. Ui, vegnan gelas misen prima scolares. Ma buongi, che bi che vus esses qua. Sul mestra Selina, nus leva me imparar, se nus savessen ser ignas per l'otra. Sas, acnamench leviau chartrer la sort per evitar che quels infants sian enzemmel che san canuschen gia, per quai che els inisen la medema scoletta. Ma te tantan la vossa roba là sut la faniastra, a nada sera i rudi che jau vi preparò. La Luisa a la Nazanin sian ignas per l'otra ai rudi. Tantan riven oters infants. Adi para da bigia ple calar, adigna da ple infants vignan in stanza da scola. La Luisa ven bunament storna da dumbrar. Mo David, guarda un po' naua che tai vas. Tai sto sul zaris pes. Allora eglia sciliens ianceva. Buongiorno a tutti, c'è bi che vos esses qua. L'imprem fa la surmestra Selina in gioia di snums con una gittegna bora. Allora, declara la surmestra Selina is proxims pass. Is genitori san scriver in giavis per loro infanzia in una cartetta, ad is infanzia decorar quella. La cartetta ven lie da pletar bedin ballon. La mamma scriva, c'era Luisa, jau giavis che tai veges bleras bialas ures in scola, a che tai secces an prender bler. Curti ties cea anceva a fimar, egli allora uras da venire a cea, tia mamma. La Luisa storir a fa in disegn con in cea che fima. Curca tots am fitò, am vida la surmestra Selina is infanza carcis, da dir or da fora si pro avant la cea da scola. I David riva scuon prim vai tieri surmestra Felix. Oh, ce flot che tai vens. Tai sas gistan iris ballons per me, jau sto nada mensch nuar in a curegia. Qua cura i chang Hercules natir. Il Hercules cura sco in mia znar. Is ballons golen da vent, ad i surmester Felix am prova da cifarels, mo ad batten. Is ballons golen schon sur is cias dis geniturs, sur i plaz da scola, sur la scola vai a degna ple old vers las montognes, an tocam buna mensch se ciel. Is infanza dis carcis varden su interadels. Il e muriri. Jau son aschi contenta che tai es vidio sgulo da vent quis ballons. A sas ce? Ossa zofla is surmester Felix angigne da sai ballons con a gitti ses apparat, ad allura schein se sgular els tots enzemmel.
Babulin, papà la famiglia Babulin. Les avventure de Nick, Luisa e Claudia, Arno e Lupo e Brutus il gat.